أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Tena kana siratan kana lani pau pasangali kana sukuk pamuji dari Allah Subhanahu wa taala yang itu kare malumpoa kana malabir angin bolong makna masar malompo amuji ki nasaba ata kiri kare ang kuasanya tunggal-tunggala karen siratan ani somba ibak palati segani pakusiang alobangi Ribokong ngana, anjo mai tinagi pabak salam pasalama. Riyaka manaturin nagaring Allah Subhanahu wa taala. Surat ngainna yang diantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niutus mangir tumpon anilinoa jari paminawangan ikambengase umat Islamnya. Nanampar watantuan di salama Allah taala punatulinia ki ampinawang surona. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa siapa salona? Marangi sang watua, siagang keadaan. Sangkaman ia ini tak bayang-bayang semangat na bulan Ramadhan. Na iya dia, apa bila digaukan? Allah lalu bulan Ramadhan atau palakana. Nak lampat atau permisi, nama motera. Na salai magi ala siapa ia jadinya gau bagi. Anni Allah masarra malabiri Allah pak lepas langsung mabaji Allah natayan tau matapaka mapagambani kale regarding Allah Subhanahu wa taala anni Allah dapat jari garing Allah Subhanahu wa taala asipagaran urannu krisesena tau matapaka segang Islam si pampallino ri anni kamma anni Allah akumpul misikamma Islam si pampallino atau tuang suara tak murmuri apakah lompat takap dari serekana ni jului takap dari nasabasukan lila anar nusurati macikno angeran dingin-dingin rika jarian kamaya ni aneh nagigasin tas sengenge dingin-dingin pamaita tu guru jelma tanta landu nyuk ranginna rewasa lebat laloa inamo hati tapacce tanah dingin-dingin pamaina katena pana siapa salona ripak lepas sangat laloa sek rea baine segang inji burak nena sek rea anak si memempang inji tau-tau anak ane kamma taena mirsak rintah tani cini kerupana tani langir misak rana bela mir pasembangeta kaling kami rianja limbang mir pada taring ripak rasanga mak nandungang tamania lak busukna si leo ni rannu nyawaya rannu na salatnya kibat kasambayang pak lepas sang hari raya anne aldoa Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd sitina aja ni syukuri singkama rapinya manna gareng Allah Subhanahu wa taala nasaba ilalanna anne aldoa akajarian tanur panna ga malabiri risasena ikatte umma Islamnya yami antu maka serena apa selain narang rok magalimana agama Islamnya yami antu hajia ribaitullah risasena tauniya garin isare bakulle garin Allah Subhanahu wa taala anne tauna
terus ubangi. Terima kasih lapangna bulan hajia. Singkam majamah hajia. Niat ngasa minisar isin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akumpul di padang Arafah. Ampas suku ke ibadah hajina. Untuk anggapai haji mabrurka. Naboy, natuntung janjinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkanana. Al-hajj mabrur. Laisa lahu jazaan ilal jannah. Na iya haji ni terimanya. Tayo na maraming pagbalasana pasangalin na suruga. Makaruana, niya kini pagaberui, pangurangin tamangari sejarah na pangurungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dirigaw niya na, erok na sambali anak na Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim. Toa minatay na memang anak na, sanggen na, apala regareng Allah subhanahu wa ta'ala, anak saleh, anak baji ampe, tu tirpanggaukan. Sangkam manakana regareng Allah subhanahu wa ta'ala, ilalan di Quran malakir kan kananya, Rabbi habli minas salihin. Kareng ku Allah ta'ala. Sarentong anjamay anak saleh, anak baji ampe-ampena. Manitarima mapagpala na Nabi Ibrahim di Allah ta'ala. Di pagaranuranay, di padangkogang anak saleh, anak masar-masak para tuturi kana-kana kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Pabassarnahu bi gulamin halim. Di pagaranuranay Nabi Ibrahim, nasab anak saleh, sanna kasabarakna. Narapi na mo, akkalerun ka Nabi Ismail alaihissalam. Nisok na mamir manggena ilalang tinrona. Nisurat sambal na gurbang anakna yamin Ismail ilallah ta'ala. Apa jinambang mo Nabi Ibrahim di tinrona na magkana mangiri anakna. Asyeran janik mata ang kanaya. Ya bunaya, inni arafil manami, inni asbahuka pansur masataro. Oh anakku Ismail, cahaya na kamataanku, rapon na ko atingku, para mata taman lajuku. Cincin tamo naku pak maiku, runtung kelor nyawaku, riwatulan tambangia, usok na ko kusambali anak, tangarap bayi di, ante kama panggapanu, sangin paceku, susah di patrisiku. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nasabah anak saleh, maturo di tawa-tawa, anak mapilang ngeri, tayo na nalapo na wana-wana, tarusuk langsung Nabi Walir tawa-tawa kanaya. Qala ya abatil af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Oh manggeku, cuma pak jariku, inakkeanne anak lepa jatayana. Kai kata dipapsabakkan nagunia. Kigaukan apa na perintahan kikaring Allah subhanahu wa ta'ala. Kigaukan apa na perintahan kikaring Allah subhanahu wa ta'ala. Kicini diantu kasaparanku. Riwat perok namun isambalne. Anakna, napauwang bainen na Nabi Ibrahim. Nikanaya Siti Hajar. Sulana, na napakai Ismail pakaian kami na mabadi. Lepak na napakai Ismail yang makna. Niram ya lambari tanpa penyambaleanga niare ngamina nampa napatindro anak na rigaw niyan akalente sebelum tenana pada besok kibasi Ibrahim ammo lagi papasang Ismail manggena ang kanaya. Oh manggeku sikok bagi di ruaya limangku sigambang kengku nakijareki pasikona solana natena kugiyo riwatku kisambaleku. Oh manggeku ipadunmi rupangku naon dibutaya solana natena na masa pamaita ancini kitanjakku. Oh manggeku kijagai pakaianta nata lalo na tapasi kicera ia sama pasabakkan na kurang pahalata natena tong na masa nyawana amakku ancini kicerakku. Oh manggeku kita rangilalo basinta sigang teter tibesa puna kisambalya solana natena na sallo kita ringi parisina masinta godong. Oh manggeku kierang amak kuanda bajungku na nampanapanak kanang-kanangan pallawanakku unania kena urangi. Oh manggeku taya dipakbiangi niya anak-anak si lompangku anak-anak si umurukku mangiribala solala natena na sallo na bisa ringi pacce nyawana amakku. Riwat palipan na manapau Ismail anya papasangan.
apa siwana mi anne ruwaya mangari Allah Ta'ala nabe semi basyari kallona Ismail tiba-tiba terjadilah peristiwa yang luar biasa. Pisau yang tajam tidak mempan pada leher Ismail. Kami anya pak balasak pajina tau niak atau yang tojeng anggau kam perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Landri kemana mi anja? Makna nungang siapa kalau pada dapuli kita kasih di kau dosa isi pekaina di kau narin laya kari amalati kau mangamasayang. Landri kemana mi anja? Maya makin lagi tulinya apalah doang irwaya tau ata angkananya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh karengku Allah Ta'ala pamokorang dosa aku siagan dosa na ruwaya tau aku nanu kamaseang tong sang kamato todong batenang kamaseang mangirinak dari watunggu cak dicadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikat tau toaya anjo anak jari taunta pandranuang ikat batur kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teyakit lamre painga ri anatta kagasi ni ranuang yak lampa sekolah nari balak na jagana apare acara di pasar kaji amenten taniasa panggaukana kipat jaru lale anatta anas soleh baji di ruwaya tau toana. Ikat te bainea bentena ke antu kok kampota bentena ke antu negaraya belo-belo nagilino taya ki erok najina pamandragina burak ne bajik kanaya dari boko madris pak mai kajariana kunna na alle mutasiratanga nalle kalipagana abo ko dilampana sasak lalan tamatappo di kalena garintai na balyana di mate na taya pak lampanyawana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikat tengah sing anak mudaya. Ikat te antu penerusna ki agama bangsa. Sallan na taba ki pakutaanan riyallar bakona kari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemai kilapus masa mudata. Ki parek lale masa mudata gau baji. Amalah soleh kanang-kanang nisabu punna baji gautta lamur rangi punna suk wagamata mana sallo matenta tulinia ini pau ni bicara ampe-ampe mabajita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ummah Islam kau tahu serpatan tulikarunuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolong teana pang pabantu ki anne katupaku dikalakbusan ceramaku sikali baboy ngapasa nga tengase riburane siagam baine riana ana siagam tautoa kunalepa kirgau pak lepas sanganne Allah rilekba na katubaya riwatunna jamatain simamporang ki rimasin dosata. Mai makin lagi masing ang paenteng persatuan dan kesatuan dengan fondasi Islam. Ang paenteng pasilipat tanganta, ang bangi kamponta, asama turki sa rekana ni manangi, sa regao ni Pak Jului, sangkana kini Pak Rasanganta, sirurungan kitapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagitanyan di Al-Quran, asigan di hadasnya na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah, makna salcula mintu tol yang dari Pak Rasanganta, napasabaki, cupon na imanga di barang banta. Ya Allah ya Rabbi. Oh karaitu riannya Allah nyak ngasem akkumpulu kuasai kaleng ku kareng terima jarina dosaku kisare pangmasianta kareng sigam pamupurutta. Ya Allah ya Rabbi. Oh kareng malompoa kuasai kareng lompona pangainta ki pamupora kareng batu terima jarina dosa-dosaku taena kareng mamuporo pasangali katta jikareng. Ya Allah ya Rabbi. Karengku ikatta jikarengku somba taena sirata pasangali katta ji ikatta jikareng empat jariya kitolong kareng solana ku drangir janjingku apalapak lengu kareng rikatta ribaji siang kodina apa niya kapujama wasai kareng jaina pangamasayanta jaina pasareta kuasen tongi kareng terima jaina dosa siagang kesalahanku.
Tiba mopora kareng, payana siratan memoporo pasangali ikat teji kareng. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku, ikat teji kareng kuasa di tunggal atas serset rea. Angkam mair apa tak cakawa. Apa lepak lengwa kareng berkata kipa katang kasa kareng rijek ne pangamasi anta kibi saya kareng risalio pangarimananta so lagu tang kasa sandra pangkain kebo. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku kareng kamanya siagam masaro adele kijagayang kareng kampongku borina umma islanga kisimbang kareng batur bahayaya kipangalak batur pitina lagi pagabella ipamanragin na lino siagan dosa-dosaku. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku kareng malamur ka namang namasayang kipamaporang at kareng siagan ruwaya tauto aku ikamasayang at kareng kamatombat ena ang namasayang rinakke kilamoriang at kareng agaw bayi mangir iya rian lino ipagkumpul kareng sigan iya ruwa ilalang pangamasianta namat nanungang ilalang disuruga. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku ikata di kareng ang ngasay patisina sa ripatan julong amaku ditunggal-tunggal at kampona. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku ripasembangin na bunduk kasyagan sa rana sanjataya niya ki atakak bere kareng anyom apakatunakale apakalampo rikat kareng. Ya Allah ya Rabbi, ikat taji kareng akuli antolong taulamanya itolong lalo kareng atanta di Palestina ipagakini kain kareng kuasa kalumpuanta bisa dipatangku di Syria kipagabele kareng batri pamanrakin na kamsalinga di negara Syam yang mulia. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku kuasa kareng kalumpuanta kuasa kirikanya kangku tiaseng kareng pacena sa dipatangku di biasa itolong kareng siya gampang amasianta nagiancur musuh-musuhna. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku malompoa ika masayang kareng guru-gurungku ipakabele batu di pamanrakin na lino ituntung kareng dakka-dakka na bangkena dikatojengan kipa moporang kasalana isara kareng kasabarang solana kulle na tuntun rikabajikan. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku inakkeminna kareng atanta anak riata ka kipat jaria rimanta kareng talasakku ikat saras sigan tawaku kipat jaria kareng Al-Qur'ana kasanangan nyawa singra di barang bangku pallawa di patrisik nyawaku. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku ikat taji karengan tak lagi tumba-tumba natinku kirokok lalu sigan tapa kisikko kisigan pangai ipagabele kalian risipa kisigan pak risipa iri sigan pak resik nyawa lagi pak jari kareng singai siga tutui sarikbat tanjulu agamaku. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku kibelo-belo lalu atinku sigan sipak baji solana lammo rosipa mopora di tunggal-tunggal salah gauku ikat tengkareng ang ngaseng si kontu dosa sigang kasalangku. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku kipat jari lalu kareng sigala bini sigang anak-anakku anak soleh belo-belo na matangku kibolik lali Al-Qur'an di barambanna kipat kumpul lalu kareng rilino sigang tappa kipasi buntul gak disuruga maknandunganga. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku ipagabela lale kareng trisipan jalaya rigau tenaya nairo amuluang trikana tau-toa yare kapapisan kana kuaseng kareng jaina dosa aku tau-toa aku kipakalumpongan kareng nyawaku langsoeng limangku laparak tebangkengku buat lambatui ia ruah lapalapoporo. Ya Allah ya Rabbi, oh karengku kisarek kareng sapara lampat duduk kita tahu aku rabam pak bala sa paten nampak duduk gak tidak diku sanggengku lompo kipak jari yang kareng bokong kebajikan sigang kata rompokan agak baji terima seperti tahu tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.